Lakhipuronline puthokchaba November gi tang 13 ningthaukaaba numit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maroiba Pao Jiribam gi mongbungda nongmai bom na chingba kapsilakraba matung ngarang Latingkhalda forest bit office mai tharamle Nauna thaupu kadaba Manipuri Sahitya Parishad Assam Lakhipur district committee ki thomi sing wasak lokre Assam ki community tarukna ST demand tawraduna ngasi pung 12 gi Dibrugarh amadi Tinsukia ban kaukre Manipuri Sahitya Parishad Assam ki president oina khalakraba Dr. Puri Sabam Birmanibu Manipuri People's Front Assam na arautayam na okre Kasar Sonaida Leihau Leipokching Sipching gi irat thoni thoram pangthokre Manipuri Sahitya Parishad Assam Hailakandi district committee ki nauna khallaba thomi sing wasak lokre All Manipur Printing Technologies Association Amta Imphalna Nongmagi Oiba National Seminar Pangthokre amasung Rajkumar Kamaljit ki birth centenary thorom gi saruk ama oina Nalgoriada Shraddhanjali katkre Haujik mapung oiba paw tabirase Ngarang numidang wairam pung mangarom taba duwaida khulai matik sana paiba kuki militant kuntrarom laktuna Jiribam gi Latingkhal gi makha bosti da leiba forest bit office maina tumna tharam le haire masigi mamangda Jiribam gi mongbung mitei khundasu thangjanamit ki numidang pung 9 makhairom taba duwaida bom yauna akan mamongda landarakre haire misi mina thokhidrabasu jum kharadi amangata thokre haire Matamasida Faitol Kunrom dagisu Uchathol Romda Nongmai round kaya kaplaki haina Kunja Singna Fongdorakli Numidatuda Mongbung Mitei Khulda Bom Humpugi Mathakta Kapsilakibani haire Maduda Mongbung Kungi Yum kaya amangata thoke Khwairakpam Ngaunu Kobi Nupi amagi yumda bom tasinduna amangata kaya thokre Adubu Laibak Phabadagi yum aduda mi lehaudabana asi ana thokide haina Kunja Singna Fongdorakli Lamdam adugi State Force amadi Central Force Singna Thangjanumita Mongbung Mitei Khunda Search Operation Taukibaga Numidangda Kuki Militant Singna akan mamongda bom yauna landarakiba sida Kunja Singna pendaba wafam kaya Fongdorakre haina JNN dagi phangba pawasina haire Kumza lising aniga kunmari dagi lising aniga kuntret phawbagi thaupuga dawriba Manipuri Sahitya Parishad Assam gi Lakhipur district committee gi thomi sing haunabi matungina ngarang November gi tang 10 nongmaijing numit ki ayuki pung 8 makhai taba matamda Lakhipur municipality gi conference hall da wasak lobagi thorom pangthokre thauramda outgoing president Khaidem Gaurahari na mayai tangbal lobiki Professor G Narari Sharma Moirangthem Gormani Ingudam Kanta amadi Arambam Gorgopalna Daista Lengsinki Makha Chatharakpada retired ADC Kangabam Santi Kumarna Wasak Lobagi Thoram Pangthok Piki Ngarangi Thoramda Nauna Khalaba Wasak Loki Basingdi President Oina Lesungbam Robindro Vice President Singh Kabrabam Ongbi Anita Amadi Konthaujam Mangoljao Secretary da Ingudam Nilbir Assistant Secretary Singh Potsangbam Ibungamacha Amasung Nongthombam Binod Treasurer Oinam Birmani amasung District CEC member Oina Dr. Posangbam Rajbihari ni Thoramda Parishad ki Lakhipur branch ki charge sinabagi thoram su pangthoki baga loinana President Oina Laisram Nandakumar Secretary Oina Ingudam Sunan PP Oina Tonambam Robindro Amadi branch ki CEC member da Athokpam Nilkanta Wasak Loki Thoramasida Yanaki Bawapam Singi Banungda Lagliba November ki 15 da Parishad ki Lakhipur district amadi Kasar district anigi apunma mipamama South Borakol Pinakanti part 2 da phamba anauba membership lakotpa Parishad ki Lakhipur district committee gi oina lisinganiga kunmanga gi calendar ama puthokpa landam-asida Manipuri medium school singi phibam nahunana yengsinanaba lebnaki haina nauna wasak lauraba secretary Ingudam Nilbirna thadorokpa cherolamada fongdorakle Assam ki community taruk ST demand tawraduna Moran amadi Motak Students Union na ngasi pung 12 gi Dibrugarh amadi Tinsukia ban kaukre Union asina Rajya sigi community taruk Adivasi T tribe Tai Ohom Moran Motok Chutia amadi Koch Rajbongsi Furup taruk asibu Scheduled tribe chalana bagi dabi tawraduna ngarang Pradhan Mantri Kendra gi Tribal Affairs Mantri amadi Assam gi CM gi Ifiji maithaki Makhoi gi dabi asi tawraduna ngasi ayuk pung 5 dagi pung 12 gi Dibrugarh amadi Tinsukia ban kaukre
Manipuri Sahitya Parishad Assam की President ओइना खलखरबा Dr. Puri Sabam Birmani की मफमदा थागचबा अमदि हराउते मफोंदोक्सबगी थौरममा नवेम्बर की तांग 8 थांजे नमिता गुवाहाटी की होटल कल्पदा Manipuri People's Front Assam ना चिंगलेमना पांगथोखरे थौरमसिदा Manipuri People's Front Assam की President यंगखोम उपेंद्र नमिपमपो अथोइबा मिथुंगलेन ओइना Dr. Puri Sabam Birmani अमसुंग Manipuri People's Front की Advisor थोक्सोम मुंगोबना दाइस की लेटेंग ओइबिखि GS Tongbra amasung MPF की Cultural Secretary R.K. Tampasana एंकर की थौदांग लौबिखे लूप की Secretary General M. Priyadarsani ना तरामनो पगी वारोल अमसुंग थौरम की नुंगी ओइबा वारोल पीरबा मतुंगदा मणिपुरी साहित्य परिषद कामरूप डिस्ट्रिक्ट की एक्स प्रेसिडेंट दिलीप खेमामयुम उमा की प्रेसिडेंट गांगोम बलदेव मणिपुरी साहित्य परिषद असम की सेक्रेटरी CEC लेसुंगम राजकिशोर थौनाउजम इराबती उमा सेंट्रल कमिटी की VP L सिंथंगखोंबा प्रेसिडेंट इमालुक गुवाहाटी एन राधामणि एक्स सेक्रेटरी जनरल MPF लेसुंगबम इंगांगंबा वाहेंगबम हेलेन सना मणिपुरी साहित्य परिषद KDC की VP इमालक की सकनायरबी राजबारी गुवाहाटी की खुंद्रापम इने राधा आरामबाई पावगी चिंगा खम सुचित्रा VP MPF हेडक्वार्टर GK लेसुंगबम उसम दीपक राजबारी गुवाहाटी ट्रेजरर MPF मयांगलमम सुरेश अमसुंग मेंबर सोइबम लकीकांतन चिंबा मियोय कयाना असम की मितई पुंबगी ओइना इनाट की साहित्य के अमदी जर्नलिज्म दा मपुंसी कथोक्तुना लागलबा Dr. Puri Sabam Birmanina Manipuri Sahitya Parishad Assam की President ओइदुना परिषद असि मसक मचु थोकना nganthoragлагani हाइबगी आशा चावना थमखि लूप की एडवाइजर थोक्सुम ngौवा मसुंग President यंगखोम उपेंद्र अनिना मेमेंटो अमा Dr. Puri Sabam Birmani दा खुदोल तमखि महाकना असम की मितई लेबाक मियामना थमोय सेंगना नुंसिबिदुना महाकपु मणिपुरी साहित्य परिषद असम की प्रेसिडेंट ओइना सगत पिरकपदा इकाई खुमनजबका लोइनना जाति असिगी दमक अंगम मखै होनजगे हाइना फोंदोकपिखि हाइना मणिपुरी पीपल्स फ्रंट की सेक्रेटरी जनरल M. Priyadarsani की चेरोल असिदा फोंदोरगले परिसु आइना हनना तागचे उपेंद्रसु असिगी मतंगदा करी हाइनी हरावबगी वादी मैतई समाज की अमखतंग मिंगसेन होना लेरिबा साहित्य परिषद की सिगी प्रेसिडेंट होना खलक बदाई नाउ बाबू हना हना कंग्रेचुलेशन तो वगल होना ना पुनिंगदा अचौबा आशामा मंगाना मवी उमा लेरिबा WMC लेरिबा ऑर्गेनाइजेशन मयाम अमा लेरिबा सिंगसिगा पुन्ना ये BMC पुनमकिनी मितई खुलाई पुनमकिनी अदुगा मणिपुरी साहित्य परिषद की पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन अबगी साहित्य खक्तनते साहित्य परिषद हाइस इसागी कल्चर सु अदुम मनुंग मगा दुम लेजरबा आई याम सांग ngamjararai ai थेंजलपनिना अदुना आइतगी नुंगाइबन मिको फाइजे तारे ngasi की felicitation program si अकोइना नहान की साहित्य परिषद दा तौबदुदा समझल लगे खंजरबन अदुको एगी ब्रांच डिस्ट्रिक्ट की ओजासिंगना एगोंदा फोन तौरपदा ओजा उपेर MPF की फेलिसिटेशन ओजा बिलबनी तोमा तौदबा जाविसि क्या सतिन नंगे दो क्या मुसिगे दो ओजा से मसी में आता कासार सोनाइदा लैबा लैहो लैपोकचिंग सिपचिंगी चिंगु पांगनबा इरात थौनी थौरम ngarang पांगथोखरे इरा थौरम असिगा मरी लेनना लेहो लेपोकचिंग उमंगलाई ngak सेलुप की प्रेसिडेंट ओइनाम नीलुना हाइकिबदा हौकिबा चाहिदा मणिपुर की इरांग असिना मरम ओइदुना लाइफम असिदा इरा थौरम पांगथोखिदे कुमसिदी लुप असिना कुपना खनरबा मतुंगदा इरा थौनी थौरम असि पांगथोकसबनी हाइना फोंगथोखि मफम असिदा मतौ करमना खुबम असि साखिबनो हाइबगी मतंगदा ngak सेलुप की प्रेसिडेंट ओइनाम नीलुना असुना हाय आइगे मेंग ओइनाम नीलू सिंह कवि अदुमे खिसाब द कुमजा लिशम का चांद पन अमा लिशम का चांद पन तरुकता मापरे पुरे मिटे लमदम दा सना फंबाल तोंगलम्बा वेदुमो बुद्धचंद्र की मजा आइबेमा धर्म की अकनबा परेना अवों अवुन तमदोना कसारे निंगथो कृष्ण चंद्र खिस्ताब दो लिशम का चात्रे का मरफू लिशम का चांद पान का दराउंडोइदा थाजा खरबा महादेवी महारिनी इंद्र प्रभा की
मपुबोक श्री श्री भाईगत चंद्र महाराज की अकनबा ई मरी ओरिबा कसारी निंगथो कृष्ण चंद्र महाराज किसु असानबा मनाई फमनाइबा ओरिबा श्री जोई सिंह की खुदोल निदो इबुंगो मागना सोनाई हारिबा लमनमसिगे नोंपोक हाइरम पांगबा nganthoi leiriba bobon chingi chingo apan bagi saklen ama katchagani haibgi ningja bawa kalda loinena bobon ching tamna khaspur konungdagi khongsalaki lambida sonai haiba khongna riba mafam asida awa pothakna potharingaida manai achan bagi khomlen manglang chada chingo ibungo pangalbana manai gi aning babu thungjera suno khanbiduna thoidongna labna leiriba chandragiri chipchingda chingu mage khubam amabu lingna da takpirakpamda ibungo magna hairiba ching asida bobongi wakan thadokna chingu khubam lingjaki amasong krishna chandra maharaj nasu asanba manai phamnai begi apama matungina Kristabdo Lishimoga Chatreka Marfutre Sokabdo Lishimoga Chatreka Mapanda Chingu Panganba Changlimbo Sabiki Changlin Siki Sangava Numita Maharani Indraprabha Mapubok Togavasi Joy Singona Linkachariba Chingu Apan Bagi Kubambu Manai Machen Kaya Galvena Duna Taujal Hanging Duna Hongdoi Hulaki Igi iri kullaba sanaibe mana lengbiratuna lengbirakani tabada namnam asigi akoibada leiriba metai singna sanaibe mabutaramna okpagal wenena singo pangal lagbi thawalba phangjaki nimit adugi hauraduna kali puja gi matung aduga ningol chakobge hek thangnaba nuwaijing ahum sanaibe masi landamasi da Chojaina na kundariba mitai singi punna hopam safamgi nungsi iribo tangam dana kumja khunigi chingo pangalbe thogolbo pangjiki janabi oina tawraki hojo asigumlaba haklaba chingo pangalbe ira thawramasi mapung mari phana miyangbe khudong sanharba amadi ijatigi saktam kannanaba umanglai nakshen lok kasana Kristabdo Komja Lishimoga Chamaga Mafu Tayatagi Hauradra Lishimoga Chamaga Mafutra Faba Aswayangam Jaudana Uraki Haiba Look Asina Venana Lamdam Ge Akanaba Mioikaya Jauna Ubam Asida Kumna Naina Kana Bagi Matunda Kristabdo Komja Lishimoga Chamaga Mafutra da Lahiu Lepoching Umonglai Nakshin Look Chunai Ikoba Kubamasigi Oiba mapung mari phawa ngaksen lup ama sembiram badagi charwa thawdang asibu ngasi phawa pujarakle Rajesorpur ME School Thauna Kulda Manipuri Sahitya Parishad Assam Hailakandi District Committee ki nauna khalaba thomi singi wasak lauba amadi ari anau sinabagi thoram ngarang pangthokre thoramda mifam mapu amadi wasak laukiba Manipuri Sahitya Parishad Assam Hailakandi District Committee ki Potharaba Vice President Laisram Khogendrana oibiki Athoiba Mithunglen Manipuri Sahitya Parishad Assam ki Potharaba President Ngangom Joy Kumar amadi Mithunglen oina Manipuri Sahitya Parishad Assam ki Potharaba VP Koijam Sopon Sarukyaki Nauna Khalaba President Haubam Manisana amadi Nauna Khalaba Office Bearer Singh Thoramasida President ki Phamdaleng Sinbiriba Laisram Khogendrana wasak lobiki loinana mamangda Secretary Obiramba Konsam Robindrana Nauna Khalaba Secretary Asem Birchita Chechang Singh Khusinaki Thoramasi Potharaba Secretary Konsam Robindrana Silangki Nubidasigi Thoromgi Manungchanna Pukrambam Nonina Iba Jari Bonda Khundariba Mitei Sagai Haiba Lairik Amasu Fongki Manipuri People's Front Kamrup District Committee ki Vice President Ingudam Kishore Kumar na ikang khangaudana leikhitabada MPF Hailakandi District Committee na ngarang awaba phongdokpagi mifamama Jaribongi Monglan khunda pangthokre thoramasida loop ki members singna minute ama tumina leiduna leikhitabagi thawai mirelna taibang mapugi nakta ingna chikna leiruna ba thoni jakhi
All Manipur Printing Technologies Association Amta Imphal na sinduna Imphal Hotel Sangai Hall Imphal da nongmagi oiba National Seminar on Print Summit 2024 ngarang pangthokre. Thauramda Joint Secretary Trade Commerce and Industries Dr. Polem Lelina Chief Guest President Amta Y Somorendra na preside to bikhi. Board of Secondary Education Manipur ki Chairman Professor Khomjinba Kumar, Manipur University ki Professor Dr. C.H. Ibohal amasung Dr. Ningombam Sarachandrana mathang sitna Guest of Honor oibikhi. Print Summit ki Convener Senjam Surjitna taramnokpu ki warul pikhi. Ani suba session na Print Summit ki Chairman Dr. Ningombam Sarachandrana Moderator oibituna wangang loi ahumna Future of Printing and Packaging haiba hiramasida kupna khana nainaki. Thauramasida sagnairaba Print Media ki mihut sing Okendra Khundongbam Manipur University of Culture ki Chief Librarian Dr. Thaunauzam Khomdon Columnist Dr. R.K. Gunachandra Vice President Ningombam Imona Chingba Sarukjaki Seminar asiga mari lainana pena amasung maibi jaguna chingba nat ki thauram sing utkhi. Tripura da Manipuri lol Sahitya Sanskriti Chakhotanaba Amadi Meitei Singbu Awang Bathakta Pukhatanaba Achauba Thodang Laubiramba Laikhitraba Samasebak Sanakya Rajkumar Kamaljit ki Sahi Amachukna Chatharakiba Birth Centenary Thauromgi Saruk ama oina November gi tangmapan thangja numita Nalgoria da Manipuri Literary and Cultural Forum Tripura na sinduna Shraddhanjali katpagi thauromama pangthokre. Thauramda Manipur State Kala Academy ki Deputy Secretary Umakanta Kongrailatpamna Athoiba Mithunglen Sahitya Academy New Delhi Manipuri Language Advisory Board ki member AC Netrajitna Akhanaba Mithung aduga Manipuri Sahitya Parishad Tripura ki President L. Biramongolna ikai khumnajaba mithung oina sarukjaki. Forum ki Senior Member Laipupam Ranjan Sarmana Tharoma poiki. Forum ki Secretary Khoisnam Mongolna Taramna upagi warul piki. Thauromga mari lenana Sahitya Academy Manipuri Language Advisory Board ki member Khoisnam Birolana Sanakya gi Punsi amadi thabak haiba hiramasida paper pathokhi. Thauromda Sanakya bu saitharaduna S. Khelamahon Siza Molina L. Mina Khetrimai Madhabi Hizam Sarikana Sereng Pathokhi. Forum ki advisor R.K. Tarunjitna Thagat warol phongtokhi haina Agartala dagi phangba pawasina haire. Energy Healing Center, Naturopathy and Magnetotherapy Hospital, Mapamasida Steam Bath, Hot Water Immersion Bath, Chiropractic Bone Setting, Yoga, Infrared, Clinical Magnetology, Chakramat, Spinal Neuro Massage Acupuncture, Acupressure, Sirodhara Massage na chingba, Chaukotlaba Mahusagi Layang Patap Singasina, Diabetes, Kidney Amadi, Liver ge Anaba, Paralysis, Sciatica, Spondylitis, Khwang Naba, Khu Naba, Nerve ki Anaba, Blood Pressure, Heart Disease, Brain Stroke, Nupi gi Laina amasung Nupagi Hakjang Thong gi Laina, Loinana, Hakjang Sikpa Saba Amadi, Joint Pain, Layang Jari,
ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯤꯝ ꯕꯥꯊ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯟꯆꯀꯔꯃ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯍꯨ ꯆꯦꯟꯕ ꯇꯣꯛꯁꯤꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒꯨ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯍꯤलिꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯔꯣꯡꯄꯨꯔ ꯄꯥꯔꯠ 2 ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯇꯤ ꯆꯦꯝꯕꯔꯅ ꯐꯔꯁꯠ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ स्माइल मार्केट सेंट्रल रोड सिलचर वांदनी एडवांस बुकिंग की दमक मोबाइल नंबर 9395732456 नंबर असिद कॉल तो बिरक नमनिंग सिंजरी আমার বাচ্চারা হ্যান্ডিক্যাপ আর এনার্জি হিলিং সেন্টারে আগে তো তাই সব তুলতে পারছে না হাতত ব্যথা আসলো এখন তোরা বাঁকা তার গেছে পাউটাও পাততে পারে আগে পাউটাও ভাড়া থাকতো পাউটা ভালো করে ভালায় হাতটাও একদম বুট করে রাখতো এটা এখন এমনি এটা করতে পারে হ্যাঁ আমার নাম প্রদীপ কুমার সিনহা আমি গোপালজোড় থেকে আইসি স্যারের কাছে ট্রিটমেন্ট করার জন্য আমার ব্যাক পেন ছিল আমি অনেক জায়গা দেখাইছি দেখায় ট্রিটমেন্ট করাইছি মেডিসিন দেখাইছি কোনো সাকসেস হয়েছি না স্যারের কাছে আয়া আমি 20-21 দিনের ভিতরে আমি সাকসেস হয়ে ঠিক মতো আমি জায়গায় গিয়ে আমার বাড়ি नुंगाइरबा पाव कासार फुलरतोलदा होलिस्टिक थेरापी सेंटर अमा हांगदोकचरे योगा एक्युप्रेशर अमदी फिजियोथेरापी की मतेंगना अदोमगी ख्वांग नाबा खुद हाइगतपा यादबा खु तांगदा नाबा सरू अमदी सिंगली नाउरिदा नुंगाइतबा पैरालाइसिस असिना चिंगबा हक्चांगी नुंगाइतबा कया लायंगनबगी तमक ngasimak lengsin birago Senior Consultant Yoga, Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung 3 phawba layengzari Mobile number 8638078821 हाइरिबा नंबर असिदा लायंगबा लाकपगी मांगोइनना अपॉइंटमेंट बुक तोबिनबा खंगनजरी अरोइबदा मरुओइबा पाव अमुखन्ना जिरिबामगी मोंगबुंगदा नोंमै बोमना चिंगबा कापसिलखरबा मतुंग ngarang लाटिंगखालदा फॉरेस्ट बीट ऑफिस मै थारमले नौना थौपुकदबा मणिपुरी साहित्य परिषद असम लखीपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी की थौमी सिंह वासक लौख्रे आसाम की कम्युनिटी तरुकना एसटी डिमांड तौरादुना ngasi पुंग 12 की डिब्रुगढ़ अमदी तुनसुकिया बनकौख्रे मणिपुरी साहित्य परिषद असम की प्रेसिडेंट ओइना खलक्रबा डॉक्टर पुरी साबम बिरमणिबु मणिपुरी पीपल्स फ्रंट असमना अराउते यामना ओख्रे कासार सोनाइदा लेहौ लेपोकचिंग सिपचिंग की इराथौनी थौरम पांगथोख्रे मणिपुरी साहित्य परिषद असम हाइलाकंडी डिस्ट्रिक्ट कमिटी की नौना खल्लबा थौमी सिंह वासक लौख्रे All Manipur Printing Technologies Association Amta Imphalna Nongmagi Oiba National Seminar Pangthokre amasung Rajkumar Kamaljit ki birth centenary thoromgi saruk ama oina Nalgoriada Shraddhanjali katkre Lakhipuronline YouTube channel gi paw sandhok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare